Ronald Chamadidi ogunwe chairman wa Apac c'est locally based CBO konkane kora bya research no kuchondoza abanyishenjo bito kubakora so mbwenu yanagamba abwachi bamwe babire number 1 abandi baba number 2 kushika mwenu aha number 8 naha yabantu kuna mushazo hati kamba rabire mukache abwachi ubabiro okubanza akora muza kuchebuza now honorable Robert Mwesibarukari mbara sitonos echa kuri chairman muno kwebembera abandi nebintu bivire bhangu harimo ikintu cyo kugira ngo echa media engagement ninga information sharing akwane ikintu kikuru munongo advocate yo niyo gukora modern era eturumu hati time zesturum nziyetakwa no utambuza information no obora umurungi obatari umurungi wono utambuza information biko no kuramba igenda so echi yakoze n'ikintu cyuma akinitiate ngo atandikaho echi akweta okugambira abanyamakuru orukunga rw'abanyamakuru ibakwa na from constituency echi takozwe mu Ankole yono echo ne cyafaye cyatiriho aze ya beating abandi bantu akascoringa haire omuri area ejo ya media engagement ahande ya scoringira haire nechwatirina na pledges ekuzitandika okari abinyi bategereza mu campaigns babuno kuskora koronda karu konka honorable Robert Rukari pledges nyingi azitandikiro omuri yezo kaze zogira kusechuaringa itakari ya government aitugambira one of the lands eziba sechuaringe nkacharwa Buganda kurwana mnongo katunga title kugira government land is safe echachikozere ya beating abandi bantu then recently tuza kusoza ebibitu akubure bure bucyo tubetkozere research kugira ngo agriculture ya reality inaba kwiza bakabajyangutsa kugomboro okore kineki ombigambo we cyakora nagamba agakaritana na ebyo kosa akatandikane ebikizo babizumera konke ebikizo twabwitwe tugira gukora research twasanga abantu bagiye bikizo yujo no gukora research wara mabiri abantu bakubiri twagenda bikotana na ebya seeds beans omuntu okuriye bihimba yabaro wona kumusimu utari kubiri yagotara musimu twagenda abiye bicyori omuntu na huta kahunga narya karo ninga nakore bintu byona yono kusima kandi atangukora ataza kusima so twareba ya beating abandi bantu yazo muri reality ebikwata abantu not thinking for the people sorry twine cyo kujangu top bottom approach koka wakajange akore cha bottom top approach buza abantu cyakwato cyenyine ukibakore while other people they always of course think for others now twarga Dr. Robert Rukari tuza Stephen Kangwaje ogunwe MP wa Bukanga yenyine nka general so MP cyakozere akarwana abintu birebembe cyakushasha abantu bwabo akintu cyo kubanca byona nabarisa nabahinji kandi bine kintu cyamizi water problem was the main issue bembagamo campaigns akabanza kurwana kora water dam construction you can go on the ground and find out you won't come ejo construction twagitayira na team yanjye yona twaraba tukwemba shomba mizi no bore umuntu omwe ayineke bidomori 10 boda echo nkwereka cyonka de case kugira ngo water is not like a very less important in Bukanga constituency. It's very important konkreti nechiz buchamani akagarasa kongera kugite tujajinga ebyakoze so water problem partly is solved by Honorable Stephen Kangwaje echinda kakora cyamashomero numurango twinege myanya kusanga ryo mu cyaro munonga utawasa no kikabana ekibakoze kat constructing out ke obuherezo bwibwegese tubuteke y'inabantu ekyakoze kwa tayishomera kweta Chanda Primary School tukaze twataye no kutaye amunoza kura videos na buri kimo cyono yarukora bakwereka Chanda in the past na Chanda the present one tokwasa kuchicheza wale baka toilet yo canteen toilet mukone utekute ko guruka maheru okunu kwa kuryo munda kana wogendo inamire abagufu boka abaringo tubakoza kuzaye moke twale bejeru modern erwamize mu kimo cyona you have to give a credit and unless one umwanga ko muntu abandi ombugufu twagenda awakasha tubamwetona Arnite Ruben ogono wa Isingiro West ecyakoze cyamana mu ngite kinasangiro kwa ground nature environment I think nuja wakana Columbia Forest na butimo cyona environment cyakugwanisa kana nature miss as we talk right now batungire water project ya billions na billions omu constituency yeye ejire kwane yamba ahakutungura ebyo burisa na ebyo buhingi so ejo cyabatereze munonga na information sharing na ageza konkatu mzengu you need to put more so twagenda namba yakana na Herbert Tayebwa Kashonji na the same problem abantu boko nabarisa nabahingi ekizibu cyabo cyo kirya mizi na nekindi amataka gabo kugasechwaring because bakabi no gomze kutambatamburana n'amatungo gabo yajya tunone mutekora mu matungo amataganyu mu paddocking mu modern farming and he has done that one namba katano no Honorable Mwine Mpaka ecyabire among the top 5 ecyo cyabyona necyo kurwanira
omuntu wabutosha wareba akakwata stage zone ajana abarize sente aba boda boda ningaba tujengu the less privileged people yabakwata bene kine cyakozere neco kuingaginga minyeto umbyemizano tikweta kagamba barasite inata kujumanya mbarase najumanya mbarase na employing abantu bangayi tinza kugambira abantu bangayi konkon average research itwe kashangangu nashohoza million ashatu ni 5 atimu ya mbarasite how many MPs are willing kushoza sentezo icho nakibadekera but he scored highly actually bona kaba beatinga when to come to sports na no kwingaginga eminyeto acha media numureba buri hamwe he tries so he's at number 5 on bantu bitu number 6 twasanga wona Bodan Chumuso akakora kunji munoga by the way kan number 1 last time but this time what happened akareta expectations z'abantu zaza higuru munonga atakagira kuba MP wenyini akareta kama clinics ainirwa ruhangu mnosojana nkeri ya government hata abantu bamba manyangu yahikayo mnawasa kureta njaka referral hospital so when we went there people are a little bit disappointed bakaba tekana kuswaringa hide ninko muntu yiza ninko muzani akatera hat trick gorisha tumundu mu muzano gum the next match mama unasa kutera nkitano mukobara watebe mu tubaka kusima muno so for him he has performed ninko jango expectations kagenda igum munonga abyamagara no ya scoringira hayire twagenda number 7 no honorable Bright Rwamirama Kanyontore ogu no wisingiro isingiro north na hakurga konke cha scoringira mu cyamanu munonga kindebereyo necyo kwingaginga farmers especially on the issue yembazo butayitengoha ngo muntu wankabera engaginga the president ababa tabari yiguru hari president na naba farmers on the ground abantu mbachumusimna akwa party yeye dominated by such a people then ekindi etwakweta echa team leader abantu bisingiro bona wakwetegereza mbatambura hamagezga honorable Bright Rwamirama ate cyo nekintu kikuru munonga leaders baba divided entunga teka abo mucyanga so we also twateka cyo kugira ngo engagement yabembezi bona bakufocusinga advancement kind of course aba NRM aho the squad haire akwabuza nko muntu wa asingira atari wa NRM you it's like going through akakahengere camp tuzo atogenda twatena na number 80 honorable Amos Kankunda he performed very well ari 65 around there kongechi bucheye necho etwakweta big connections abenabra big connections ebinajezo ko bireta twatungechi muka disaster can you quickly lobbying office ya prime minister ekajechi akora ebembe muteganisa konka wazo musave abantu tubaka murebere mu kibi kati bakarebere cyangwa cy'umuntu so abarwa gatabo then twagenda number 9 baziri bataringa ya rwa kwene ku rugombo kashar north ogwe performance of course tinungi munonga kutwakwenta kireba konge ekikweta gakore cyamana munonga no kuuniting abantu boko before you went there ngira kasanga bari so much divided bine mu kintu cyedini tinza kugamba munonga akwantu cyurwanisa konka kusanga unoro wakweta project samana taza kugitamba dene yatunga abakumurwanisa abakuza kwesimba kare so njyangu icyo kimutera munonga nicyo kusagira nagezo presence of constituency room but what have you brought izwa wowe nabantu every day they expect new things to be there so na media kandi yokamutera kimwe media engagement tajine abakuchimanya ngo aramuhurira talk show ya radio TV izo ashire Apac otezi information ejo honorable Julius Karuhango wa Rwampara East ogucyabatereze akwata no gumwanya eminyeto amazima is a daring for youth no eminyeto timu abaza kumbyo no kurota na nemizano kano mizano tulitromo education and sports aho nabatera kimwe muno the only thing maybe cyakora kingamo nekina nagambe cha big connections abantu abwagaraganise nkoro kwa wagireyo noza kubahura kuba connecting have you done that one echo chuchu muremere I think that's why is still in that number 10 then twagenda number 11 no go wibanda honorable Choma Xavier of course ogonotsangire performance is still the same class outing eto akozire na nabandi kusumira kimwe muno konka campaign kwa na ababa kozire kubi ahansi ubasa kugira ngo agerezo abo kuba honorable Kazwenje kuruganya bushozi buri ka performing rabo kubi munonga but he has improved after about 5%. Echumanza ngo no buyababa yakozire kubi konka ino kwa agerezo munonga echakoze n'icuma acha media he has tried because the same makata chine abachinto emphasizing a media almost such it if you know wako bikora ko tabagambira abantu people tubara kucenga tubakabimanya yindiko kuwa kuzwaraje smartre ukacheza kuzwa smartre ukazo mu stand ukabyamba hatina kuza kwigamba ngo buri smart kandi baba bakureba so urgayo engaging media ari available tune social media
tune WhatsApp za Twitter, Instagram, tune za radio, tune za TV. Echi yakozere president w'Uruka Guta Museveni na ikigombe cye cya NRM. Echi bakozere munonga ni media. Akareba kabagira ngo wenda kwata government ya Uganda no za UBC abasora ba UBC abarya tena bagamba kubi. Kongo kano za UBC orangira bamangwa kwata government. Kongo katwaza UBC omutinukana za radio sirajya mu ikicuba. Ndairukana zo mu radio zine. Echupa nsangu as NRM they have played a very big role okurango media hatera Abraham. So tokagambira abantu baba kugom constituency. Akwa tukaze twababuza abajyango. We don't hear them. Bo batahankaye. So ikikabatera munonga ababa kujangu bizire bari amheru. Then ari umwana witu muzeyi wa kazi na Rgiband. Ugo wibanda iza kumuhereza mutayi wanje coordinator mugambe abo kwani wagira aha ground tugambire why this man is always at the bottom. Ogwe nakusora so niza kwakira honorable Chamadid muranu witu Ronald atugambire ako nwagira ibanda agwachi muranu witu muzee wa kazi na Rwanda kubari umwanya gwanze obana agezo kugumaintaininga team what's the problem honorable Rwaburindo Tarasisi uwibanda municipality atuye nakora kubi izo nuzatsizitu zakashatu tukushohoza aha twagira ibanda bagira ngo nakaruru kibanda no mukamanya ukarabiremu no yarabire mbajyango bagito bakatujyango akarabo mudirisa so kandi cya kandi no shati ndikumanya obatacenda kwesimba konka ibanda generale rimbi no mwamurebo mu ruzartse ezahwire zibanda umukazo wayo na wakashembere hatunwana no mushija so services inibanda a general power and kinkurugaho nzaha namba 10 na mushanju honorable Kajwenge Wilson gunwa Nyabushozi intasa ya empango nibyo kureisa inibizo by'amezi inibizo by'enguto so babantu atugizire ngo kwema Kajwenge nazayo tarho chango ekibarebere mu curiyo mbajyamwa nakabe karho kakaragaho noreba arna below average he is the only one person or below average because average it is 50% and for him is 48%. So Kajwenge he needs to be serious kurebeka ngo ya improvinga conditions za Nyabushozi abo kuba binengekizubu cha dams intezabo zifire munonga binekizubu cyo bwegese na one uri mu education performance yabo nayo nureba termundu no most generally omushusho services churuhura bate bakweta Nyabushozi ibire ecyuruko bimunonga kandi echa kandi nkachea person weche kibina echa package to inshohoza performance y'abanyishenjuro omu Greater Ankole challenges zitukuchara kushanga muneza omuntu naja yesimba oshanga yayeterera ebyo muntu wabiraro konkito noreba nturondore byokozire nubo ko uri mu musite nkija kutangaza ushanga umutarinko musite konga ari umanya gwikumi koga stay na mizi ina mashanyarazi itontonda value addition yo yotiro bitari yo kugira ngo otinkambara generale inebe kandi ceresere Robert Mwesu Garukari yasinga tuyinekizo cy'amataka amataka randurango z'abantu nubara actually cyo cyarese na more yaga kayasinga na Rwampara umarandi ya Nyamatete bakaba binjira abantu umurandi ya Nyamatete muragiye kusavinga ibyapa 12 yabereza abantu norana hatarkari ariyo nagezaho kurebeka umuntu yari yo mwitaka ya government arregemo umuntu yari yo mwitaka tarriye arregemo waza nko kuzarwenjeru ukarebenga rizo kumutera ukazarwa charwa abaganda ukareba Robert ukwariyo nageza abato tino bushuma bw'injomu and Robert akashanga mu mvuyo mwingi gwamataka gabe gatiro ba mafia so Robert Rukari omukiti cya Rwanda rangozo Rukari kija yakora ha symposium tazombye bushubuzi yatahiza abashubuzo mbona abantu b'amahoteli bona bakarisa abantu baraza economically Rukari symposium yekarita impact ya mani omurimbara Rukari twazo mu sports akarita ho motorara hano mujimanye hotel zona zikijwa ebyemizano Rukari mukamuribaha ebyamahuri information sharing nuwe yahire sente nyingi ezukucari umukene hiro echa radio west mu vision group so Rukari akatwara bakansaraza bambara yabatwara arusha bamarebero bishatu bakwega so twazo mu skilling Rukari akigesa hari abantu ebiharana hari yawe ahana nkeji Ankole Media more so Rukari atwire nakora ebinte bikuyamba abantu directly
so tugire kunganye zo na methodology twose tuje kosa checklist zitu twashangaro ka scored higher than the rest of these MPs kandi ntuchana na promising and ekindi kwenda mumanye hasigarayo eza bushenyi na nantunga mu bushenyi tushozana na nantunga and waba nureba izo results ntuzaga kantu bareteraho ezenyuma numureze nyuma nazo ko bakoze abireme ncuka hati nkijo wabi ariko kubanza akarvuna rebo dani chomosho hati mwamurebo mwanya gwa makaga so ncereka mu Apac hino ko ryo kanga abantu abanyamahura bari Apac nekanga abantu namba atike tuzashohora no kwese twaze kushoboza uza kureba ko bari wiku hati yabanko wa kabiri abantu bakonsideringa results kushoboza abantu bakora kandi cyaka nisima abantu abemba tuhereza feedback abantu batuyambere nishiko twazankazi isinjiro twazibanda tuzacuruhura abantu bakaresponding aje abantu bata facts twachondoza twaverifyinga kakabagari amazana so ninjara hati twanja kuza aha shaheye bibuzo bivuze nena no kwingejenga nkogo analyst twaretaho seze muyambi na analyst obyo butegeki kada kayesi imbere mbara sausi atuye na following ibyo butegeki so impact so nko muntu wabayesi imbere huno kwakorera abembeze bagenzi be okwizana bakora nawe naza kutuherezaho sambiri asa highlightinga performance y'abantu bitu ninga shabembeze bitu kurwo mu Ankole region numukimanyangu last rankings ezahwire zakozwe Apac zikaba nizoreka Robert Rukari akabara number 12 hata Robert Rukari ahitingire from number 12 yazo mu number 1 ece kintu tukirimo kugira ngo no kugurira ninga niki it is about research pato chamadidi bakozere research kandi yabagaraka babashoborera okubayimba kora rankings zabo Robert Rukari kurwo mwanya gwi 12 ukazo mwanya go kubanza kimanyisa there is a tremendous work ekozirwe kandi ryo on ground ebibagambo ho byona no mubimanya bitwiro media ntuyere mu bireba kandi coreka ngo rankings zes bazikora basing on research kuko abagambira in fact ito twashemerwa munonga kabantu bambara la City North ninga shimbara la City yona kushanga omuntu owitu nuwatopingire Ankole region ni mpango mnonga ele ba MPs barokeka 17 ababashije konka Robert Rukari abire number 1 ahabwe kora yenunji kandi ebba mugamba ho byona mwabihurira no mubimanya amataka agereseho koreka ngo yagiyeho mu mikono yababi numureba na leta mbibo abantu bingi batware mbibo nkekintu cyo kuzanazana ndaho turiyo mbwire bwo kushohoze mbibo abo kwanjura no mugira yatanikire kugwa Robert Rukari atekatekera ha muntu wa hansi yabasa kumuretera embibo ebyo kuriya n'ikintu cyangwa umunongo makagito wabanonda kumanya ngo umushumaraho ibibore byo kuriya wabonda kucimanya ngo umuntu narwara ibibore byo kuriya wabonda kucimanya ngo umuntu tarakubasa kurakoranya omakageye hako mbajya ebyo kuriya n'ikintu cyikubandaza so Robert Rukari akozire ikintu cyamana munongo reka ngo umuntu waburiju yamusehe ibyo kuriya kandi yagaraka yamutekaho no nebyo ebyamagara mukamureba hana leta bitanda hako bateko marwaro murebere Robert Rukari ebyemizano kuko babagambira no mukimanyaje aha kadete bintu byingi binonge biri mu symposium kubasa gukora ebyo bushubuzi kubasa kubitumbura so Robert Rukari score card ekibamugambaho nice cyari cyenyine arikwenda kumanya Robert Rukari naza gumana na engaging abantu ba Apac abo kuba tukaba verifyinga twashanga ibintu barukora byahamuramwa tukugira ngo bakora ebintu kugira ngo bine byenderwa byabo nk'abantu bageze koreka ngo umuntu waburiju ari no mwebembezi weye yafuna umwebembezi weye yateka mamani koreka ngo yakorera abantu be nabo yarasa kurebuka umbantu ngo mukozi so echo tukisimira Apac tire bugarikiro kandi Robert Rukari tweshengereza wakwasire number 1 akatugumoka kwise abo kuba ombwire buce ni manyangu within 90 days Apac na yarese report yindi so tugira ngo obuwashikiro mu number 1 kurwo mu number 12 shute gumayiguru oreke ngo abantu bambara City North bagaruka kugira ikibinte kibabasa kushangana baburwa kandi uruho ryo mwebembezi wabo kuko babagambire ntikimango ne connections nyingi munonga okurobinga oyongero robinge no kusinga ahabyokozere abantu babasi kuganyirwa mu nkamembaho wa parliament mwe bare munonga kandi mwe bare kutebekanisa abantu ba Apac tubasima munonga kandi mwe bare kuguma no mujinya kubasa kusimura abebembezi bitu so mukama kumeniyo